olimpijskom stadionu u istočnom Londonu gledaće 62.000 ljudi, a širom sveta će ceremoniju pratiti oko 1 milijardu ljudi. Da podsjetimo, prenos svečanog otvaranja letnjih olimpijskih igara u Londonu počinje u 22 časa na našem prvom programu. Komentatori su Aleksandar Stojanović i Vladimir Mijaljević. A svima onima koji danas prisustvuju otvaranju olimpijskih igara u Londonu, organizatori ceremonije i predstavnici aukcijskih kuća savetuju da čuvaju sve predmete koji imaju bilo kakve veze sa ovim događajem, zato što će, kažu, oni jednog dana dostići veliku aukcijsku vrednost. O sve većoj popularnosti aukcijske prodaje, naročito preko interneta, razgovaramo sa Vojislavom Rodićem. Dobar dan. Jel se slažete vi da treba sačuvati sve što neko ima vezano za olimpijske igre? Koje se otvaraju večeras? Olimpijske igre sigurno, to je događaj koji se dešava svake 4 godine. Evo sad smo već svedoci da su ovih nekoliko dana prodavane predmeti sa olimpijskih igara u Londonu iz 1908. godine. Pa, na primjer, komplet 3 medalje. Jedna je čak za sport koji više ne postoji, to je gađanje u pokretnu metu. I mislim da je cena oko 17.000 funti. To je ozbiljna cena. Vrlo ozbiljna. Sad, koliko će neki predmet vredeti posle izvesnog vremena, to zavisi od mnogo faktora. Pre svega, kolekcionari koji iskupljaju imaju motiv, s jedne strane, strast, koja potiče iz bilo čega. To može da bude strast za, čak i žal za mladošću, strast za detinjstvom, pa se na jednom domaćem sajtu je prodat komplet bez kutica, sećate se onim pomponice i sad se prodaju, ali ovaj komplet je prodat za preko 30.000 dinara. Zašto? Znači, nekome to toliko znači. Kome će šta, koliko značiti posle nekog vremena, to je teško reći. Sad tu naravno postoji faktor komercijalizacije i demokratizacije zahvaljujući internetu. Znači, nekad su vesti o aukcijama bile uvek povezivane sa najčešće su umetničkim delima. Čekajte, pa da, poznate ličnosti, pa onda neki njihovi predmeti, jel' ta? Predmeti, automobili, stari, pa dobro, ali išlo se i dalje, sećate se i haljine. Sportski, pazite, jako su bitni sportski rekviziti, odnosno sve što je vezano za sportske događaje. Kad primetite na završetku svakog teniskog meča, kako teniseri bacaju i loptice, rekete, dresove, čak i one znojnice, kako da ne. I to ću sve. Pa još kada potpiše lopticu, šta mislite za, na primjer, 40 godina koliko će vredeti loptice koju je potpisao Đoković kada je pobedio na Wimbledonu? Što je sigurno prekretnica, mada će verovatno biti još njegovih pobjeda na Wimbledonu, ja se nadam. Dobro, a kažite mi, interesantno mi je da se na internet aukcijskoj prodaji svojevremeno pojavio jedan sapun. Je li tako? Tako je, sapun Jugoslovenske narodne armije postigao je cenu od 300 dinara. Nije baš... Slušajte, ako neko sačuva jedan sapun, to znači da mu je u datom trenutku to mnogo značilo. Ili nije, ili je jednostavno bio zaboravljen, pa ga je sad našao. I sad je to uspomeno od pre 20 godina iz vojske. I sada on to pokušava da komercijalizuje. A od čega zavisi koju će cenu dostići? Od interesovanja, jel? Zavisi od onih drugih. Znači, ulaznica sa onog čuvenog meča Crvena zvezda Manchester iz 1958. godine je prodata za 34.000 dinara. Početna cena je bila 4.000 dinara. Ili novčić iz 1868. naš novčić, 10 dinara početna cena, završna 7.000. 10 dinara sadašnjih? Sadašnjih 10 dinara, novčić od 10 para iz 1868. je na kraju prodat za 7.000 dinara, 267 aukcionara, 267 ljudi je licitiralo cenu, ona je rasla dok nije porasla 700 puta. A je li to izgleda zaista kao one prave aukcije koje mi sad gledamo? Jedan ovoliko, drugi ovoliko? To tako funkcioniše, s tim što svi to gledaju na internetu. Znači, postavi se proizvod, opis, početna cena i rok u kome se aukcija vrši. Naravno, današnji na internet sajtovima, a ima i domaćih, ima jedan sajt sa blizu 300.000 pretplatnika, članova registrovanih, sa oko 180.000 mesečno transakcija. To je u stvari malo mešavina i aukcijske kuće i malih oglasa. Tu ćete naći i kompjuter star 6 meseci ili možda potpuno nov, ali ćete naći, na primjer, Niš kompjuter iz 80. godina, koji će da postigne cenu od 3.500 dinara. On više nema nikakvu upotrebnu vrednost, ali ima emotivnu vrednost za nekoga. Dobro, dakle,
Šta da kažemo gledalcima? Neka čuvaju one stvari, one za koje mi mislimo da su bespotrebne. Ko zna kakvu će vrednost imati jednog dana. Najbolje je bilo sada da pogledaju malo po svojim ostavama, tavanima, možda već ima nešto, jel da? I možda će već naći nešto što će nekom drugom biti zanimljivo. Naravno, ima i bizarnih aukcija, kao što je jedan skorašnji aukcija. Jedan gospodin je se potpisao na listu papira i to je stavio na aukciju. Pa sad koliko hoćete da platite. Dobro. Hvala što ste bili gost Beogradske hronike danas. Hvaljujem. Mi nastavljamo dalje. Za preznojavanje ostanite još malo. Pa što žurite? Zar vam nije lepo ovde sa mnom? Kako da ne. Pa ostanite još malo. Za preznojavanje odbornika u Gradskoj skupštini nije kriva samo uzavrela politička atmosfera.